svima ljudi, Sava Mesekulić i ljudi, danas igramo na Arcane Roleplay. Kao što vidite, level sam 4 i imam 47k i kao što možete primijetiti imam permisiju YouTuber, jeste port, idemo. Imamo banka, burg, opština, bolnica, zalogonica, zlatara, demo, zone, AFK zone. Ajme ćemo se portati do AFK zone, da uzmemo rent ovamo. Evo ga ovamo. Znači server je mnogo dobro. Dođite, nećete se pokajati. Administracija je full. Nije ono da vas odmah želi bez razloga. Znači, naći će razlog. Neće vas željeti bez razloga. Kao što znate, vlasnik ovog servera je Scofield. Pozdrav za njega. I želim da vam se zahvalim na pređeni 200 subscribera i na velikoj podršci u prošlom klipu. Hvala vam mnogo. Sada ćemo ići da radim posao bus vozača. To ću vam pokazati. Znači, kada punimo level 5, kupit ćemo neko auto i nešto. Evo ovdje se nalazi bus vozač. Kada dođete ovdje, imate ovaj checkpoint ovdje i imate bus vozač, zarada po ruti, ugovor 3 sata. Idemo, prihvatiti posao. Čestitam uspješnosti da posli kao bus vozač. Potrebno je odraditi barem 3 sata kako bi dali otkaz. Komanda posao, uniforma i ne posao. Mi ćemo vamo doći kucati u uniformu. I ima već autobusa. Mi ćemo otići do jednog slobodnog autobusa. Kucati verifikaciju. I 3, 4 sata. Server je znači pokidan. Nema botova. Znači na serveru ima rokanje. Znači non stop ćete vidjeti, imat ćete 2 hangara, to ću vam predstaviti u sljedećoj prezentaciji. Imate 2 hangara, znači imate bande mafije, PD, FBI, možete robati zlataru banku i to će vam predstaviti jednom od sljedećih klipova. Šta sam još htio kažem? Ne znam, stvarno, znači pokidali su. Kao ako neko želi organizaciju kod Strikera de la Junta vodi Loso Arenos 13, ako neko želi neka mu se javi na Facebook ili neka uđe na TeamSpeak, IP TeamSpeak i servera ćete imati u deskripciji. Može ući na TeamSpeak i tražiti Strikera ili nekog od nas, od naprimjer Luka, ja ili ima tu Varanus ili neko, možete tražiti nas, mi ćemo ući invajtat vas. I kao što vidite, ovaj LG Smart TV film. Kada se registrujete na server, normalno da ćete svi tražiti da kupite telefon. On se nalazi ovdje. I kao što vidite, DF Electronic Shop. DF znači de la Junta Family. Vlasnik firme je Striker, a to je Striker de la Junta. I tu imate da kupite laptop, telefone, radio i još mnogo toga. Imamo i market isto, ali ja sad ne znam stvarno gdje je. Ja mislim da je kod opštine, ne znam. Pozdrav za Produva Squez. Evo, sad ćemo gledamo da idemo čije max. Jer smo planirali mi da ga kupa, ja mislim da ga neko kupio. Vidimo. Barbulku smo. Pozdrav za Barbulka. A mi ćemo ići da završimo tu.
Pišite šta bi mogli u sljedećem klipu da vidite, hoćete li posao da radim ili neko manje nešto sa organizacijom. Inače, ja sam trenutno izašao iz organizacije jer bio neki bug. Nešto mu ubagovan skin, ali striker nije tu pa ne može da mi invajta. Shooter kad dođe pa će mi invajtat. Stvarno ne znam šta je. Samo se grupiraju po oglasu. Gledaj. Ko prvi napiše VZBS25 AJV 157 dobit će 2K i 437, ali nemoguće je da Leonardo Fratelli je prvi napisao. Za 99,6 milisekundi. To je nemoguće. I sad ću vam pokazati osnovne škole, ali mnogi vidio sam da traže gdje se nalazi to, a ja ću vam u ovom klipu pokazati. Pošto mnogi baš vidi traže to, da ću vam ja u ovom klipu pokazati, da ne bi smarali suporteri i to, da vas vode non stop. Uzmete rent, imate ja mislim i na GPS i da se ne mučite stvari. I ja mislim i ovdje preko sad završavam posao, jeste. Znači, dođete, uvjerite se vidjet ćete da je server dobar. Ajde vidimo možemo li na ovaj klip 500 pregleda, jer smo na prošlom 300. Ako bude na ovom klipu 500 pregleda, bit će jedan giveaway, da znate. I evo ljudi, završavamo. Evo, dobili smo 2800 bonus 122. Sad ćemo da skinem uniformu. Kucati na rent. Skinut ćemo uniformu. Uniforma, idemo JT port, idemo AFK zona. I ovamo ima rent. Ja ću sada da vam pokažem sve škole, kako se ne bi neće zalutali nešto. Veoma je jednostavno. Prvo ćemo ići do osnovne škole. A osnovna škola nalazi kod plaže. Sad ćemo pokazati. Ići ćemo se od osnovne pa do fakulteta. Osnovna, srednja i fakultet. Sad ćemo se pokazati u klipu. Opa, ne. Dobro. Kucat ćemo fix 2. Da napravimo auto i popravili smo. Trenutno ima 106 igrača u 1 sat, ali dobro je. Nema botova, znači nema. Kao što vidite, ovo je osnovna škola. Mi ćemo ovdje stati i ući da vam pokažem kako. Kada uđete u osnovnu školu, naći ćete slobodnu učionicu. Vi kada ovdje dođete, odmah sa desne strane uđete. I kada dođete kucate leso. Ali ja neću kucati sada da ne bi odugovlačio klipu. Mi ćemo sada otići do srednje škole. Kao što vidite, ovdje se nalazi
osnovna škola. I sad ćemo ići port i porta ćemo se bolnici. I kao što vidite, kada dođete do bolnice, svi sad razmišljaju gdje je srednja škola. I srednja škola je ovdje. Ista procedura, isto sve. Kada uđete unutra, isto nađete učenicu i kucate lesson. I odmah pored srednje škole je fakultet. Fakultet se nalazi ovdje. Evo, kao što vidite, isto je sve. I ovdje kad uđete kucate lesson. I ljudi, mislim da bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da se svidio, ostavite like, share, subscribe, pa se vidimo u sljedećem. Pozdrav!